I fod yn dig, I don't... Flip it heck. Hi, Caio. Hi, Conman. Hi, Bobby. Ti'n bod i ôl bethau baby shower? Do, fi wedi bod i Lidl i brynu loads o bethau. Oh my gosh, beth ti'n neud? Fi'n mynd i wneud grazing board. Right. Le mae crackers, mae gramwyn, mae olives. Okay. Mae mafon. Right. Loads o bethau. Cucumber. Okay. Walnuts. Okay. Caws. A fi'n mynd i roi nhw i gyd lawr. Right. Fel bod pobl yn gallu just pigo. So gall rhain fynd i'r fridge tan fori. Yeah. A nawn ni wneud e bore fori. Ond na wedys ti bod ti'n neud biscuits? Yes, so fi'n mynd i wneud biscuits fyd. Gyda stamp special ti wedi cael? Yeah. So fi wedi prynu stamp sy'n gweud party bump. Fe'n really bwysig gyda'r baby shower, really, achos bod fi'n mynd i fod yn fam yn 23. O'n i ddim moyn bod pobl nawr yn gweld fi fel mam, bod fi dal yn ifanc a bod fi'n gallu, bod baby shower bach yn rhywbeth falle bys ni wedi disgwyl gwneud pan o'n i'n 28. Ond bod fi'n cael ffrindiau at ei gilydd, wythnos cyn dolyg, prosecco, cheese and biscuits, really chilled, just fel party dolyg a cael ffrindiau at ei gilydd, really. So mae ffrindiau Llundain yn dod, mae ffrindiau Bath yn dod, mae ffrindiau ysgol yn dod. So allwn ni just gweld yn gilydd. O, ma' hwnna'n lyflu. Ie. A yn y criw na, ti yw'r cynta i gael baby shower? Ie, fi'n meddwl hwnna pan mae pawb yn gweud bod nhw'n dod. O'n i'n barod i ddechrau'r grazing board, a oedd mam i mlaen am y biscuit, a ops. Nes ti weid y biscuit, fi e prynu biscuits. Fi di anghofio prynu. Na phan o'n i'n confused beth o ti'n gweud biscuits. Fi di anghofio prynu biscuits. Okay. Heblaw bod fi jyst yn neud y stamps a'r icing. Ie, ie. Allai ofyn i Oli fynd i Lidl fori i nôl biscuits. Ie, newn ni wneud yr icing ar stamps. Beth ti'n neud, roll o fe mas? Ie. Wow! Oedd e'n really bwysig i fi bod fi'n neud popeth yn un ar gyfer y party bump. A fi'n bach o control freak anyway, so fe'n neis bod fi'n gallu neud yn un an. Ond o'n i wedi rhedeg mas o amser erbyn y diwedd. So oedd rhaid i fi ofyn i bobl eraill i helpu wedyn ni. Helo. Hi, Cariad, ti'n dy gytre? Ydw, fi yn y car ar y ffordd. O, hwre! Mae Tonwen eisiau gofyn am ffafr. Be? Efa, ti please yn gallu mynd i party central i fi? Iawn. A ti'n fol yn gofyn am 20 helium. Be, balloons normal? Ie. 10 pink, 5 air, 5 gwyn, please. Iawn. Pink gole, ddo. Dim hot pink. O'n i'n gwybod ni. Oce, Cariad, welwn ti wedyn. Tyra bach. Ia, tyra. Mae Efa mor dda, nag yw i? Ydi. Bysa ti wedi gweud un syth fel nawr Efa? Bysen? Reit, beth eisiau fi wneud hynny? So, basically, fi wedi prynu'r stickers Ie. Mini Cooper ma. Ie. Personalised yn nhw. Mae nhw'n lyflu, ti wedi gwneud drefyn hyn? Ie, basically, ti'n goffo bod yn really ofalus. Ie. Achos mond 40 stickers sydd â fi. Right. Okay? Right. A neu'n siŵr bod e'n super stuck. Ie. A wedyn ni, ti'n tynnu fe off. Yn araf. Oh, wow, okay. Right. Ar y diwedd. Gallai gyrru ymlaen dy hwn, Cariad, tra bod ti'n y pethau eraill os ti moyn. O ie, na i wneud y biscuit, Ken. Ie, cer di fyny'r biscuits, den na'n wneud rhain. Okay, diolch, mami. Chwarae teg, mae Tanwen wedi meddwl am bopeth. A sai di gorfod wneud dim byd. Do fe, Tanwen? Do. Sai di gorfod wneud dim byd. Na ddo. Na, chwarae teg i ti. Na gyd fi wneud yw roi'r fenyw i ti fe. Ie. Tanwen! Oh my gosh! Ti'n gwybod? Nhw'n huge! Maen nhw'n huge. Imagine fi'n trio ffit o reid mewn i'r carfan yn una. Oh my Aros yn yr hew. gosh! Fi'n gwybod.
O, Caio yn hoffi nhw. Na, mae Caio'n cysau nhw. Ble ma fe? O, na, o, Caio bach! Really, really nice. O, diolch Efa. Mae Briti 2 gloch o bore erbyn hyn. Mae heartburn fi yn really, really wael. Fi dal yn trio eistedd lan. So, fi mynd i gymryd llwnc arall o Gaviscon. A gobeithio wneud e helpu. So bod fi'n gallu cysgu bach yn well. Ond, gawn ni weld. Don't eat too many strawberries. Oh, yes, okay. That's from that fridge. Okay. Yours in the other fridge. Sorry. Let's get that on film. They were expensive. So ble ti'n mynd i roi popeth? Ar rhain, 1, 2, 3, 4. Ond mas man hyn? Ie. Act natural. Act natural. I think I did that wrong. I don't like that rose. We'll start that one again. Aha! Amazing. Yn Cara, beth ydych chi'n meddwl am gyda Tamwan am Gara? Wel, o'n i wedi geso, o'n i, ar ryw bwynt. Do. Dim ond achos o ti yn sôn lot am enwau. A o'n i'n gwybod bod mwy o enwau merched o ti na enwau bechgyn. Od. A pan wedys ti o fi'n gwybod beth yw'r enwau, o'n i'n gwybod wedyn. O'n i'n really stuck gyda enw bachgen, ond o fi a Oli di gweud bod ni eisiau sort o enw merch a bachgen cyn ffind o mas beth oedd os taw merch neu bachgen oedd yn mynd i fod. Yn y diwedd, wnaethon ni ddim actually mynd am enw anarferol iawn o gwbl. Ni wedi mynd am enw o ochr teulu mami, enw o ochr teulu dadi, a wedyn yn y canol Mae yna enw hir sydd gyda lot o llsachs and... But you can now say it. Yeah, I could say it. Yeah, so... But it was important to me that we put a name in there, that even though the first name is really, really simple, that the second name was really Welsh and unusual. Bydd babi Tanwenoli'n cael I chodi yn wahanol, achos bod dwy iaith, ond mae gymaint o ffrindiau gyda fi sy'n un rhiant siarad Cymraeg, un rhiant sydd ddim. Ac wrth gwrs mae'r plant yn ddwyieithog. Fi'n meddwl mae'r peth pwysig yw bod Tanwen yn siarad Cymraeg gyda'r babi bach. Achos fi'n meddwl bod babis yn gallu cymryd ieithoedd mewn cymaint. A mi fydd yn wahanol, ond wrth gwrs Cymraeg byddai'n siarad hefyd. A fi'n meddwl bod e'n bwysig bod y ddwy iaith na yn cael ei siarad yn gwbl naturiol. We've always said that if we're still here, It'll which be a Welsh hopefully we school. will, Yeah. then it would be a Welsh primary school. Yes, and a Welsh high school. Yeah. Definitely, 100%. Welsh nursery. But obviously with football, we just don't know where I could be. And then obviously there's not many Welsh schools anywhere else. So. The good thing is when you retire, the baby will be around GCSEs. So she will be able to do her GCSEs in Welsh. Because we'll be back here. No, but then that depends on where we are up until that point. No, she will do her GCSEs in Welsh. No, because you can't go away because the Welsh language wouldn't be as good enough to do GCSEs. Yes, it will. Yeah. Wel, allai just wait, fi'n neud dda'n ffres gyda ti heddi, chwarae teg, a ddo, achos fel arfer, bys ni yn neud pethau. Ond heddi ti fi ddim, a chwarae teg ti wedi neud e gyd i na. So we always say families are weird because everything is normal in your family, but in someone else's family, it's weird. O di, mae'n wir. So it'll be nice to see what you think is normal, what I think is normal. And then it'll be like, oh, which one is normal? Oh, and we need just 2 balloons on the gate. I'll do it after. OK. I ar gyfer y party bump, oedd rai fi newid be o'n i'n gwisgo, achos o'n i wedi ffind y mas bod cwpl o'r merched yn gwisgo'r un math o ffrog, so o'n i wedi newid, o'n i wedi prynu rhywbeth bach arall. Oh, lovely. Lovely. Ti'n goch, Molly'n wyn. Os ti'n rhoi'r boed y gilydd, chi'n cael babi bach pen. I forgot to put deodorant on.
Efa, ti'n mynd i angen mynd ar rain round. Iawn. Oh my gosh, mae'r syniad o gael party a fi sy'n gorfod supply o'r alcohol a talu am y Prosecco a ddim yn gallu yfed dim a just cael Diet Coke mewn Prosecco glas o'n i fel, oh my god, fi ddim yn neud o'n to. Mae'n really chilled, fel mae pawb di cyrraedd mawr. Fi wedi gweithio pawb i helpu hunan i'r bwyd. A ie, mae'n really neis cael gweld ffrindiau to. I still can't believe you made this. I know, don't. It looks so nice. And Christmassy. And Christmassy, a Kyle. You're not having any. Cael kind of pawb at ei gilydd a just at y tanwen, just i cael like a bwll hefyd and cheesy. It's all very grown up. Adulting. Oh. Mae'n mynd o fod yn excited i fod yn overwhelmed. So fe'n gwybod beth sy'n digwydd mwyach i ti? O'n i feddwl taw joke o hynny, y gyntaf, reit? Dwi'n hollol onest, o'n i yn Steddfod, ges i text, a si oh my god, am hwn actually yn digwydd. So, ffones di, a wedyn wenes i'n ar y maes diwedd yr wythnos, a o'n i'n hollol cheeky, genuine. O, gyda fi ddim geiriad. Mae'n nes i ystod am solid hanner awr, twytha. Oedd e'n neis, actually, bod pawb di minglo. Pawb joio, pawb fel gyda'r teimlad nadoligedd na. Oedd pobl o gwahanol fel grŵps o bywyd ti, fel pobl o gwaith. Yeah, really nice. So, dath Phoebe o Reading, dath Kitty a Poppy o Linden, dath Caitlin o Bath. Tio, maen nhw wedi dod o bob man, fair play, ie, fi'n gwybod. Fi still pella. O ie, ti'n dod o Belfast. I still win. Ti'n bod ar plane. Wel, swn ti bod ar I'll give it ar y wyren, mor yma. I'm just hoping with the hypnobirthing, I'll just be able to stay really, really calm. Fi'n goffod dysgu mynd, nice. Fi wedi prynu y goed yn dolyg heddi. Oh, thank you so much. So kind. You're actually training tonight, do you? Yeah. Oh, diolch mi'n gi.